Bengilesihlelo lesemnanzi simo ngalesikhathi kufungisa tindvuna nemasekela ato. Mengameli Cyril Ramaphosa uthethe lithuba lekuthi wonke umuntu abe milula ativa khululekile ngaphambi kwalomsebenzi lomkhulu. Anything can change between being aspired. Emva bese kuyaqala ngalokuhlangenwe ngako. Kwekucala kube inogodongwane lowende isifungo njengendvuna lensha yetimali. And then you put your name. Inogodongwana. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Godongwana ulandzelwe indvuna mondli gongubele losayindvuna ehhovisini lamengameli najo phahla lasayindvuna etempilo nemasekela etindvuna tembuso akhuluma ngemva kwemsebenzi phahla utibophelele kufinyeleleni kuloko lelibekelwe kona lelive etinhlelweni tekugomela iCovid-19. Phahla kasimusha kulelitiko njengoba bekasola lisekela kusukela nga-2014. Nga-1994 waqokwa njengemphathisa wetempilo eLimpopo ngaphansi kwahulumende wentsandvo yelinyenti. Phahla uphawulile-ke nalokwesula kulesikhundla kwendvuna yaphambilini izwe Mkhize losule itolo. It's quite an unfortunate development, which we know that has cast a dark cloud on the department. So we will do everything possible in terms of just assuring the public that indeed we're going to do everything by the book in line with all the regulations of procurement and other administrative and management rules. Indvuna ehhovisini lemongameli mondli gongubele lovale isikhala saJackson Mthembu longasekho uvikele isinqumo samengameli Ramaphosa sekucedza ngelitiko letekuvikela kwembuso. Kwathi umsebenzi walo wawufaka ehhovisini lakhe. Lelitiko libe netigameko letimbala lapho khona lithimba lelisetulu lelaqokelwa kubukisisa tinhlelo talelitiko nga-2018. Latfola kutsi kunekusetjentiswa budlapha betinhlelo talelitiko nebufakazi bekuthi lisentshetiselwa timbi tepolitiki nekuhlukana ikhatsi kwe-ANC na. Gongubele phambilini usebenze njengesihlalo welikomiti lephalamende lelibuke tenhlalakahle kanti-ke waba ngusodolobha waseKhuruleni. I see nothing wrong in President shifting it into his space so that stabilization of such a sensitive institution is fast-tracked, because that's one institution that can't be found wanting even for a minute. So in that context, I think tactically what the President has done, taking into account the challenges we've been facing recently, I think the President is on course. Ukuqoka kwendvuna lensha yetimali kulandzela tindzatshana tsite emacembu lafana ne-EFF ne-UDM lokugcekile kuqoka kwagodongwane kanti-ke akafuni kubanaka-ke labo labamhlabako wabophelela ekwendeni umsebenzi wakhe njengoba kukhulu lokumhlalele. What I did at the time, I resigned from government, something which has never happened. And after resigning, I dealt with that matter without tenanting the office. Nyalo-ke sekuthe bonke labo labaqokiwe bavele baqalise nemsebenzi kuqinisekisa ukuthi bawenda ngendlela njengoba lithemba selibekwe kubo.